zadatak. Napišete nekih 10-ak emocija. Kako bih ja želela da se osjećam na tom poslu. I onako malo pustite par dana da vidite da li, koja od tih emocija vam se više sviđa, koja manje, i izaberete neke 3 emocije. I te 3 emocije sebi negde napišete. Ja sam pre par meseci napisala tako sebi, par meseci, malo više od par meseci, napisala recimo slobodno, magično i moćno. Te 3 reči, tad sam mislila da su to kao do kraja života, ali to je u tom trenutku meni nedostajalo. Ja sam u tom trenutku imala potrebu da osjećam ličnu moć, da osjećam više romantike, da osjećam više nežnosti, da se osjećam više slobodno u svom životu, i moj život se transformisao u tom smeru. Danas su to neke druge 3 reči koje mene vode dalje. Taj osjećaj, znači uopšte ne morate posmatrati fizičku realnost, jer ovo što mi sada vidimo, ovo je sve posledica naših jučerašnjih želja, odluka. To mi sada živimo. Ova realnost u kojoj sada živimo je posledica. Tako i naš posao koji god da imamo danas je posledica šta smo mi radili do ovog trenutka. Ali ako želite manifestovati nešto drugačije, nešto potpuno drugačije, ne gledaš realnost u kojoj živiš. Samo ideš za osjećajem, kako želim da se osjećam. I ti se preko osjećaja usklađuješ sa tom realnošću, bilo to posao, bilo to ljubav, šta god.